1 vers 1 tot 17, afkoms van Jesus Christus na die vlees. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres, en Serach by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram die vader van Aminadab, en Aminadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon, en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai, en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria, en Salomo die vader van Rehabim, en Rehabim die vader van Abia, en Abia die vader van Asa, en Asa die vader van Josafat, en Josafat die vader van Joram, en Joram die vader van Usia, en Usia die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskia, en Hiskia die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josia, en Josia die vader van Jehona en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jochiana die vader geword van Sealtiel, en Sealtiel was die vader van Zorobabel, en Zorobabel die vader van Abiud, en Abiud die vader van Elakim, en Elakim die vader van Asor, en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Achim, en Achim die vader van Eliab, en Eliab die vader van Eliezer, en Eliezer die vader van Matan, en Matan die vader van Jakob, en Jakob die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Al die geslagte dan, van Abraham tot Dawid, is 14 geslagte, en van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte.